मनीष कि मटन खाइबा गला पूरा अचन चाकिरे बसिला बुझिल भाई मते फास्ट डाउट होउतला भाबुतली कहि बोली काले मो माछ भात ऑर्डर करदो सेति भाई कहलिनी। अरे जो पेंडाल निशा महाराणा नाचुची से पेंडाल तले तमे चेयर पकेकी बस कि तले बस पेंडाल को पछ करके बसिले भी लोके तुमको निशा महाराणा फैन कहबे। ठीक कथा भाई भाई तुम मान संगे दया होटल मटन खाई आसी बोली तुम भिड़े मते भाषा भाषा कही घर बाहर कर देचंदी। हालो तू सोदी पाइलु नहीं मु भी बय सोदिली हेले हेले मु ताको पारिलेनी आउ शेष रे मते घुसुरी मांस खाइछु कही सबुदिन ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତମେ କୁହ ଭାଇ ମତେ କାହିଁକି ଜୟା ହୋଟେଲ ନେଇଥିଲ? ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମଟନ ଖାଇବିନି। ହାଲୋ ମଟନ କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କଣ? ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଦିନ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇ। ସେଦିନର ସେଇ ଦିଖଣ୍ଡ ମାଉଁସ ଆଉ ଡଙ୍କିଏ ଝୋଳ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ଭାଇ। ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଜାଳି ପୋଡି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ତୁମେ କୁହ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଲେ ଦୋଷ ବସିଲେ ଦୋଷ ହସିଲେ ଦୋଷ ହେଲେ ମତେ ଦୋଷୀ ଗଲା ଖାସି ମାଉଁସ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଭାଇ? ସମସ୍ତେ ମତେ ଛି ଚାକର କରୁଛନ୍ତି।